Kungaba kuhle kuphinze ngihlangane nawe mbukele etindzabeni telulwimi lesiSwati la ku-SABC lesitethula bukhoma etindlini tekusakata te-SABC e-Auckland Park eJozi. Nati letihamba embili. I don't know that one. I've heard about him with these things that is happening. Lisekela lendvuna elitiko letemaphoyisa Castle Matali lithi alimati Brown Mokgotsi futhi alihambisani netento takhe letingcolisa lo mbutho ne-ANC. I would say everything in South Africa boils down to poverty and unemployment. Sihlalo we-DA lophinza agacele esikhundla sasodolobha weJozi Helen Zille uthi imigomo ye-ANC ngiyo lebangabusweti nekungalingani kuleli. Lisekela lendvuna elitiko letemaphoyisa Castle Matali lithi bantfu labafana nabo Brown Mokgotsi abahambelani naloku lokumelwa i-ANC. Matali uvele ngembi kwelikomiti lesikhashana ePhalamende lelibuka etinsolo letendiwa nguJenene Nhlanhla Mkhwanazi letimayelana nenkhohlakalo kanye nekungenelela emsebentini wemaphoyisa. Lisekela lendvuna yelitiko letemaphoyisa Castle Matali lithi bekude kungabada ngekusebenta kwelitsimba beliphenya ngokubulawa kwabosopolitiki. Utshele malunga ePhalamende ukuthi leli thimba ladlala inzima libaluleke kakhulu kulisana kubulawa kwabosopolitiki. Kanti nomsebenzi walo bowunconywa nguleminye imibutho yemaphoyisa. Matali uqinisekisile ukuthi ukile wabayincenye emhlangano waleli thimba nendvunya lelitiko senzo mcuno kanye nenhloko ebunhlolo uJenene Dumisani Khumalo. Matali uthi ngikubona kwakhe lokuhlakatha kwaleli thimba amange kubukwe kusebenza kwalo kepha kwaba sinqumo lesathathwa tikhulu temaphoyisa. Well, the effectiveness of the team is not in question. They did an excellent job. Since they were instituted, there was progress. Matali uthi waqala kuva ngokuhlakatha kwaleli thimba etinkundleni tekuchumana kanti waqala wacabanga ukuthi kumanga lokho. Matali uthi mchuno azange akhombisa kujabula ngaleli thimba kanti wavela wakubeka ebaleni ukuthi ufuna lihlakatwe. He did raise that matter that it must be de-established, and we had discussions around that. When would that have been? I can't recall the exact date. Lelisekela libutiwe ke ukuthi ingabe liyamati ni Brown Mokgotsi longulomunye kusolakala ukuthi uyatsinzeka kulokuhlakatha kwelithimba belibuke kubulawa kwabosopolitiki. Matali utshele likomiti ukuthi akamati Mokgotsi lapho athe khona kungendeka bakile baba enzaweni yinye kanye kepha amange sekakhulume naye. Uthi noma angeke akuphikise ukuthi Mokgotsi kungendeka ulunga le-ANC kepha yena akamati lapho athe khona i-ANC inhlangano lenkhulu emalunga lamanyendi. Brown Mokgotsi, yeah, that is one that I don't know. I don't know that one. I've heard about him with these things that is happening, but you didn't see him there on January the 8th. January, there were many people there. Uyaqhubeka kuhlala kwaleli komiti. Asasibukela ukuchubeka ke komitini lePhalamende leliphenya ngenkhohlakalo nekungenelela emsebentini wemaphoyisa njengoba emalunga aphinzilita ngemibuto lisekela lendvuna elitiko letemaphoyisa Castle Matali. The interface between the executive oversight and operational authorities within SAPS is constitutionally significant and institutionally delicate. I would invite the Honourable Minister to a little bit expand on that and just unpack for us what do you mean, what is delicate about what you are actually saying here. As I thank you, Honourable, thank you through you, Chair. As I explained earlier when I was talking about the interface between the executive authority and the accounting officer, there is a thin line that draws the distinction. And I said that their relationship is dialectical in the sense that the minister gives policy and issues directives. But this does not necessarily mean that it's a one-way flow from the minister to the national commissioner.
the two persons need each other, and they should interact in a manner that strengthen their responsibilities or makes them to become more efficient by working together, consulting each other. It be normal for, it must be a practice that when you see a national commissioner knocking at the minister's office or vice versa. Captain Solomon Modisane uvele ngembiko elikhomishana yamadlanga ePitoli lamuhla. Lo mhlatiwe licwaningo emaphoyiseni uqinisekisile ukuthi wenda luhlolo nga2022 lekubulawa kaOpa Sifuka lowatiwa ngaDJ Somebody na Hector DJ Ventos Buthelezi kanye nasomabhizinisi Don Tindleni. Lo cwaningo oluvete ukuthi leso sibhamu selihlobo le-AK47 lesasetshenziswa ekubulaweni kweDJ Somebody Ventos naTindleni saphinda siyamaniswana ekubulawa kanjinelo waseVereeniging Amanda Swart ngabobasa kulomnyaka lophelile. Captain Modisane kulobufakazi bakhe bekathi adonswa imbili kumholi wobufakazi Advocate Thabang Mpowe. I received a request letter on the 30th of December 2024 from the PKTT to conduct a comparative examination. In Bramley case 149 commissioners, there's firearms that were confiscated from the suspects in possession of the suspects. And in Santin 398 of 11/2022, it was a matter of DJ Somebody together with his two bodyguards. And Orlando case 220, it was a matter of DJ Ventos. And Orlando case 93 was the matter of Mr. Don Tindleni. Kubese kulandzela umhlatilo omkhulu welicwaningo lolubande emaphoyiseni Captain Malden Mkhwatshwa lebekatsa uholwa ngo-Senior Counsel Matthew Chaskalson. Emagama labo captain lababili bomkhatshwa noModisane avele aphindwa itolo ngesikhathi Brigadier Bishaka Mkhabela ethula ubufakazi bakhe. Mkhabela uyinhloko yeliphiko lolicwaningo lokudubula kwesibhamu. Lamaphoyisa amabili ngiko lebekatse endalihlolo lokudubula kwesibhamu ngekubuka emabhosho etinhlavu lathathwa ngesikhathi kuboshwa abasoyela beyamaniswa netigameko tekubulala tanga 2022 lapho kwabulawa khona DJ Somebody, DJ Ventos nasomabhizinisi Don Tindleni. Captain Mkhwatshwa uphinze wachaza kabanti ngekungahlangani kwemininingwane leyabhalwa phansi esikhwameni sebufakazi kulokubulawa kwa-Amanda Swart lubekatse anginjinela eVereeniging. Helen Zile logacela esikhundla sasodolobha eJozi sola masipala waseJozi ngenkhohlakalo. Zile uthi ANC isebenzisa umgomo ukuqinisekisa kuhlomula kwebamfu labamnyama lowatiwa nge-BBBEE kutiphucula bona kuphela. Tikhulu te-ANC tiphume ngetinkani kutivikela lo mgomo namengameli Cyril Ramaphosa uthi awuyindzawo. I would say everything in South Africa boils down to poverty and unemployment. That is the most critical challenge and disgrace in South Africa today. And we are saying that the ANC's policies have led us there. And as the biggest alternative party, we have to put the alternative on the table that will not lead to a trickle down, but will open up doors to investment, to economic growth, and to job creation. I-SABC nguyona itawusakata ngalokusemthethweni i-G20 SA 2025. Sodolopha weKurileni inkosi Ndiphile Xhakaza uthi lo masipala utawusebenzisa ingcungcuthela ye-G20 letako kukhangisa iningizimu Afrika nekuheka abatshali imali. Xhakaza bekavakashela esikhumulo setindiza i-OR Tambo kuyohlola tinhlelo njengoba titfunywa titawufikela khona. Uphinze wavakalisa nekuthemba lelive ekholeni umhlangano lofana nalona wawuchaza njengelithuba lelihle. Masipala lomkhulu waseKurileni usebenzela ngekukhandla ukuthi tonke tindvo tawutime ngemumo njengoba lengcungcuthela ye-G20 seyisonzela. Njengoba sekusele emalanga la-25 ukuthi ihlale sodolopha lo masipala inkosi Ndiphile Xhakaza uvakashela esikhumulo setindiza i-OR Tambo kuyawuhlola simo. Live leNingizimu Afrika lekucala e-Afrika kubamba umcimbi lofana lona kanti i-OR Tambo ngulapho titfunya te-G20 tawucala tehle khona ngaphambi kokuthi tiye kuletinye tindzawo letehlukene takuleli. South Africans is a very lively and very friendly, nation, and those are attributes and those are the experiences that we want our visitors to actually experience, so that they can then have a positive review about our country.
Chakaza uthi ngilo lithuba lekusi lelive letibonakalise ukuthi linani kanzi uphinze wathi lo masipala omkhulu ubona lithuba lekuheha abasistimali ukuthi ondlondlobalisa intuthuko ngalengcungcuthela. We use major events as an anchor for development, because what is important is that if we're able to showcase what we're able to the services that we're able to offer to our visitors as a country, the return on investment is that those visitors are likely to come back. Masipala omkhulu wasekuruleni utawuhanjelwa tithunywa letingetulu kwa 5000 kanzi netinhlangano temphakathi titawusebenzisa lelithuba kudzingidza tingcinamba letikhungetse umhlaba letihambela nengcikitsi yalonyaka lethi Solidarity, Equality and Sustainability. We are doing our part really as a city government, because we believe if we don't respond to the call by the president, our communities will lose on future revenues, on future growth. Akusiyo kwekucala ke ukuthi live leNingizimu Afrika libambe umcimbi lomkhulu ocishe ufane nalona. Indebe emhlaba ya 2010 solo labaningi abayikhohlwa. Umndeni waThiyamo Moramakga lobeka neminyaka lenge-22 naBaliseng Moramakga lobeka neminyaka lenge-21 ufuna bulungiswa ngemva kwekubulawa kalabomzala lababili eMpumalanga eMamelodi ePitoli. Tithumbu tabo titholakale ngelisonto ekseni. Emaphoyisa athi sekuboshwa umsolwa loneminyaka lenge-38 kanti utawuvela enkantolo yamanje eMamelodi kusasa. Lo msolwa ubukene nemacala ekubulala nekutama kubulala. Thiyamo Moramakga bekafundzela kusebenta ngetebunhle kanti bekungumnyaka wakhe wekucala bese ke Baliseng yena bekancedisa bothishela esikolweni. Laba lababili ke bebahlala bonke emcashweni eMamelodi eMpumalanga ePitoli. Mzala wabo Nthabiseng Buthelezi ubachaze njengebantu bebahlala bajabulile kanti ke umndeni wabo wethembele etinkundleni tekuchumana kutfola imininingwane ngalesigameko njengoba bebangekho nasendeka. Whatever they are saying on social media, I won't believe, because we are still waiting for the police. The police are the one who are going to give us the full name of that person. Tinhlangano temmango tifuna kutshalwe emaphoyisa kulendzawo kucedza ngalesidlava sekuhlukubeta ngekwebulili. We are demanding more from the police. We are in fact demanding more from the office of the presidency, because Mamelodi is the notorious township all over South Africa. The killing in Mamelodi is beyond measure. Emaphoyisa ase-Gauteng akuqinisekisile kuboshwa kwemsolwa. A 38-year-old man was arrested in connection with 2 counts of murder and attempted murder that occurred in Mamelodi East Extension 17 on 26 October 2025. The suspect is expected to appear before the Mamelodi Magistrate Court on Wednesday, 29 October 2025. Litiko lalabasikati, insha nebantfu labakhubatekile likwemukele kuboshwa kwalomsolwa. Tachikunga commend the South African Police Service for acting swiftly in apprehending the suspect. These heinous acts of violence against women cannot and will not be tolerated. Kanti ke labomzala lababili batawubekwa kulembela nsonvo eLimpopo. Sikubutile ke mbukeli ukuthi kulandzela sigameko sekubulawa ngesihluku kwalamantombazane lamabili eMamelodi ingabe dingagwemeka kanjani tehlakalo letifana naleti. Umbono wakho uyalandzela. Uyabona ngempela abantu besifazane kumele beshintshe indlela yokucabanga. Uyabona ukwazi ngavela ukukhululekele nje umuntu ebusuku endaweni obumnandi umkhululekele nje uvuma umuntu mhlawumbe abantu besifazane bathengela utshwala enze yonke into. No abantu besifazane abavuleka indlela yokucabanga. Mangabe uzazi ukuthi mhlawumbe nawunalo umuntu wesifazane hlala phansi ekhaya. Indlela khona bosesi abayekele kutsanzima. Bosesi abazama ukuthi batendele izinto zabo badlele izinto zabo. Bayekele ukuthi bafuna kwendelwa ngaso sonke isikhathi ngoba kuvame kuphela kabi vele kuvame kuphela ngalendlela le. Ibhlungu kakhulu into yenzakele kulabantwana abancane kakhulu. Abantu besifazana abagweme kakhulu ukuthi baye ematshwaleni nemithetho iqine ngasemakhaya ngoba into yenzakele kakhulu kulabantwana ibhlungu kakhulu. Etindzaweni lapho sijabulisa khona umsakati kubalekile ukuthi langabe sihleli khona sibe sathi ukusihleli nabo bandi singasukeli ma strange abantu singabathi sihlale nabo lokho mhlambe singakhona ukugwema ukuthi mhlambe igama elifana letingendeki umsakati ngihambe nabantu lengibatikwa. Izigameko ezifana nalesi esenzeke lapha eMamelodi ngicabanga ukuthi zingagwemeka uma ngase inhlaka zomthetho izisebenze ngokuthembeka nokuyikhandla ukubopha labo bagwetshwe laba abenzi bobubi. Lona ngumbono wembukeli iSABC etethweswa kutiphendvulela ngawo. Kuletinye ke nasibuye titolo.
Siyaqhubeka nekungadinti isimo setepolitiki eZimbabwe. Wemgelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba uma ucetha kungena ukhethe kahle tisekhona hlala nathi. Inkantolo lephakeme eMpumalanga seyiphindze yahlehlisa licala lembekwa cala Rasi Nkune kumhlati 18 enyangeni letakwetfasa. Nkune ubukene nemacala ekubulala nekutfumba Hillary Gadi lobeka indvodzakati elisekela lamengameli we-EFF Godrich Gadi. Lokulelo kwalicala kuhlehliswe emahlandla lamathathu evikini lelingcile kuthi Nkune yathola ummeli wembuso lomusha lijaji Lindiwe Vukeya lende libito ukuthi umphathi lobuke bameli bembuso avele enkantolo latona bakabandi ngetindlela letilandzelako nakhetfwa ummeli lotomela umsolwa. Inkantolo itshela ukuthi Nkune bekacosha abameli bakhe ngaphandle kokuniketa tizatfu letivakalako. Leli jaji lithi angeke limelane nokubanjelela kuthetfwa kwalelicala. Vukeya utshele Nkune ukuthi atfole ummeli noba timele kuleli cala. The court is going to conduct the inquiry as soon as it realizes that Mr. Mabasa might not proceed to represent you and determine if you must proceed on your own or whether the court should proceed to find something or rather an alternative for you. Nkune uhambele licala nje ubhadla ijele njengabagweje bodzile kajele ababili kulandzela kubulala singani sakhe naseswaso kanyamazane ngalomnyaka lokukholela ukuthi wabulala Gadi ngawo. Kuchubuke impi eZimbabwe kulandzela kushiswa kwesakhiwo sanjingalwati Ibo Mandaza. Tinhlangano letiphikisako eZimbabwe bekulinzeleke ukuthi tibambe umhlangano nebetindzaba. Lo mhlangano bewuhlose kuthola sisombululo ngesinqumo seZANU-PF sekungeda isikhathi sembuso samnangagwa. Emaphoyisa ngeqinisa sandla aphoce wonke umuntu lebekakhuluma nebetindzaba ukuthi aphuma phele kulesakhiwo. Uqhubeko umlilo washisa sakhiwo eHarare eZimbabwe lamuhla ekuseni ngembe kwemahora lambalwa ngaphambi kwekuthi lesakhiwo sisetshenziswe njengendzawo lekutawubanjelwa kuyo inkulumo nebetindzaba. Lenkulumo behlele baholi betinhlangano letiphikisako kulela mzilikazi kanti bekulindeleke ukuthi iqale ngensimbi ye-11 lamuhla ekuseni. Letinhlangano tiphikisana nesinqumo sekungeda isikhathi sebuholi bamengameli Emmerson Mnangagwa. You have shown that you shall not be intimidated. The people shall defend democracy and constitution and the constitution. But this won't be a deterrent in terms of our agenda as the people of Zimbabwe. We are united against the 2030 nonsense. We are not at all going to accept it. Kusenjalo njengalwati Ibo Mandaza uphawulile ngaloludzaba. I'm sorry that it has come to this, but then it's not surprising at all. And what's amazing now is the correlation between what happened just after midnight, the arson, the abduction of the security guard, who I'm glad to say is survived, is back. Bemthetho bebakhona kulenzawo nakufika labo bebahlele lenkulumo nebetindzaba. Nazivakashele timakethe tetimali sithola ukuthi lirandi linyukile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kunasibusiso Mahlalela kuleti hamba embili kuleti phuma embiteni kuligwalagwala FM. Sibu Lishonile mlengane siyavusela kumbukelo tizaba tesiswati khona ke ekhaya nathi ke lesiphethe sehlelweni namuhla njengoba sinemphathiso welitiko letempilo kulesifundza seMpumalanga lapho sitawuva khona kabani ngemkhankaso la kawutfulile iqinisekisa ukuthi funa kwetinsita kuto ketibhedlela tembuso kulesifundza seMpumalanga etilo kwaloko sinelitiko letemigwaco ukutfutsa kanye ke nemisebenzi yesive kusokele sifundza kuto ke sitawuva kabandi kulandzela ukuthi ke bahlali basePinari namuhla ekseni bavuke bavaleke umgwaco lapho bakhala khona nemgwaco wendzawo losolomane ke ungapheli kwakhiwa siboleke indlebe ngensimbi yesithupha zamatebe ngensimbi yesikhombisa kumsakato olugwalagwala FM kulihlelo letiphuma embiteni. Tiguca lapho ke talamuhla siphindze sihlangane ngalwesine tikhona tesindebele kusasa bese kuthi uma kubumbana insimbi yesikhombisa lamhle ebusuku utawuthola tesixhosa nesimo selitulu sikhona nanto zakhe mathebula inthamba malenhle.
Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulu ngwalomuhle kanti ke masibuka sithombe sethu kusihlala namuhla akhombisa kuba mahle kakhulu ke mathuba emvula mawubuka ke lacishe evenike lonkana ngwalomuhle kanti ke likhombisa ke la kubalela mawubuka kakhulu kade inzawo lethu entsholo Kapa ngwalomuhle kanti ke naselangeni lakusasa achubeke njalo lawo mathuba emvula njengoba solo asimile lapha kuyeke la 60% kanti ke ikhona nenkungu lekhombisa ke kukhasa phasi kanti ke isixwayiso lesivula baka South African Weather Service elangeni lakusasa nobeke kusihlwa namuhla likhombisa ke la kuduma kakhulu mawubuka ingcenye esifundza ke la iNorthwest kanjalo nengcenye esifundza ke la iFree State ngwalomuhle kanti ke naselangeni lakusasa kuchubeke njalo ke lesixwayiso njengoba ubona lichubeke njalo kuduma kakhulu kanti ke ngahle ke kuchubuke nemlilo lotsite ke emadlelweni elangeni lakusasa kanti ke masichubeka sikubukela ke la emazinga ekushisa kutseme njani kakhulu kade elangeni lakusasa masibuka ke la sifundza ke iGauteng etzawo lefana ke la nabo Pretoria likhombisa ke la ngwalomuhle kuphola nga25 kanti ke 24 mabuka ndzawo lefana ke la nabo Springs wehlele ngalike la eFernaghen ngwalomuhle kanti ke iLimpopo ndzawo lefana ke la nabo ke la bomusina likhombisa ke kushisa kuleto ndzawo leto kepha ke ilipholile kuletinye tindzawo kepha ke nangale kubo Phalabura ngwalomuhle kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke masichubeka sikubukela ke la asifundza ke la impumalanga ngwalomuhle ndzawo lefana ke la nabo Middelburg lapha ku25 ilipholile kuleto ndzawo leto kanti ke kuletinye nakhona tindzawo likhombisa kuphola kepha ke kuyashisa ke sikhukhuza ngaye ke la 32 kanti kumasichubeka sikubukela ke la eKwaZulu Natal ngwalomuhle endzawo lefana nabo Mnambithi lapha kuye ke la 25 ilipholile kuleto ndzawo leto njengoba nasi sifundza sikhombisa kuba ke nayo imvula kepha ke mawubuka bo start lapha kuye ke la 23 njengoba ekseni liyobe lapha ku12 kanti ke sifundza Eastern Cape ndzawo lefana ke la nabo Ncuba ngwalomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto ke kanjalo nakubo East London nga22 wehlele ke la kubo Makhanda ngwalomuhle likhombisa ke la kuphola kuleto ndzawo leto kanti ke iWestern Cape ndzawo lefana ke nabo Vredendal Shisa likhipha umkhovetsheni nga31 ileto ndzawo leto ke nabo Glen Williams ngwalomuhle kepha ke mawuhlela ku Cape Town likhombisa ke la kuphola kepha ke Beaufort West kuyashisa kuleto ndzawo leto kanti ke iNorthern Cape ndzawo lefana ke la nabo Springbok likhombisa ke la kushisa kepha ke lifuthumele kubo Sutherland ngwalomuhle kanjalo nangale kubo Kurumani njengoba likhombisa ke la kuphola nga23 kanti ke sifundza iFree State ndzawo lefana ke la nabo Bothaville ngwalomuhle likhombisa ke la kuphola nga25 kanjalo netindzawo lefana ke la nabo Sasolburg bo Frankfurt likhombisa ke kuphola nakuleto tindzawo leto kanjalo nangale kubo Fixburg kanti ke sifundza ke iNorthwest ngwalomuhle uma sichubeka sikubukela ke la tindzawo lefana nabo ke la ikakhulu kade bo Tosca wehlele lapha bo Vryburg nangale kubuta ngwalomuhle likhombisa ke kuphola kuleto tindzawo leto ke angisho ngithi kungako lengikuphathele kona busuku abube ngilobuhle